Sad šta je Sunčana reka? Rekao bih da najbolje pratite Drinu i nećete promašiti Sunčanu reku. Jednostavno, zato se tako i zove, ali to nije samo restoran da se ode se dobro pojede, to je celo etno selo koje je zaista fenomenalno. Ružica i Dragica su danas sa mnom. Dame, dobar dan, dobrodošle. Dobar dan. Ružice, dajte lokaciju onako približno da kažemo ljudima da znaju kad traže Sunčanu reku, mada danas sve uz pomoć ovih Google mapa može se naći, ali... Svaka Google mapa i svi putevi vode u jednu vodeno-vazdušnu oazu na samoj obali, u stvari, reke Drine, koja se nalazi u podnožju dve planine, u planinskom rasedu između planine Gučevo i planine Majevica. Tu je etno selo Sunčana reka. Zato je kod vas raj, znači. Tako je, tako je. I svako ko je bio, reći će vam sigurno da uvijek ima dosta gostiju, da se svi rado vraćaju, ali šta je to što etno selo nudi, a nije samo da neki smo dobro trpeza? U etno selo Sunčana reka se zaista, na to smo vrlo ponosni, svaki gost vratio. Pored svih sadržaja avanturističkog turizma, dobre hrane, u našem restoranu ima preko 250 vrsta jela. Gostima nudimo i sada nove sadržaje. Proširili smo naše smeštene kapacitete. Kada završimo kompletno Dobrinkin konak, imat ćemo 175 ležaja u etno selu Sunčana reka. Neposredno pred Novu godinu završili smo i naš wellness koji se zove Opusti se i zabavi, tako da naši gosti mogu da uživaju u sauni, slanoj sobi, džakuziju, fitnessu, salonu za zabavu, a naši najmlađi posetioci u dečjoj igraonici. Jeste imali za Novu godinu slavlje? Novogodišnje i božićne praznike smo, tako je, proslavili smo u divnoj atmosferi. Naši smešteni kapaciteti su bili u potpunosti popunjeni, a svi gosti su otišli prezadovoljni i poneli divne uspomene. Da, neki se vrate jedan put, neki 3 puta. To znam iz ličnog iskustva. Dragice, evo je jednog dobrog dela, baš ono sam teo da kažem, silazak do Drine, i to je moguće kod vas. Kako da ne? Kad je leto možda i okupati se, mada... Hladna Drina? Nije hladna Drina, pogotovo za nas koji smo navikli, ali ima i dosta gostiju koji koriste i dolaze na plažu i kupaju se. Tako da, moram da kažem, kad imate ovako mladog čoveka pored sebe koji vas vodi, kako to sve kaže, kako treba, kako jeste, meni ostaje... Tako je, meni ostaje samo da se nadovežem da smo imali jako puno gostiju, kako Ružica kaže, za doček Nove godine i da smo mi tamo već tradicionalno pravimo onako protkano, da ne bude samo hrana, piće, dobra muzika. Pored toga, naravno, mi organizujemo na našoj šotrinoj plaži, organizujemo kuvano vino, kuvanu rakiju, veliki kazan, kuvan pasulj i raznorazne đakonije. Ovo što smo mi doneli kod vas je jedan deo. Tako da su gosti onako protkano, malo hrane, malo i da, muzički program obavezno pored reke, tako da bude zaista prelepo. A leti idemo bosi. Leti idemo bosi, tako je. Dobro je uvijek. Moram priznati. Dame, hvala što ste sa nama. Mislim da je najbolje u stvari pozivnica da ljudi dođu da vide sami. Da ne bude ovako smo mi pričali i svako sebe hvali, nego jednostavno stvarno je kodu da vide. Ja kažem, neko si 3 puta vratio kod vas, pa bit će još prilike. Što nam je najbitnije, kada nam gosti dođu, svako je prokomentarisao da mu je mnogo lepše uživo nego na fotografiji. Tako je, jer i Drina sama po sebi ima svoj miris, divno je, priroda prelepa, tako da o hrani da ne pričam, vidjet ćete jedan deo kod vas. Pa to sam htio da kažem sada da niko ne čuje sa mojih milion ljudi što nas gleda. Divne i Drine i kućice i odmor i krevet i celo oni manje i magarci s kojima sam se slikao. Međutim, mene ne mogu da otraju od stola. Ja sad zavidim Mani, ozbiljno. Ja sad zavidim Mani, jer mene ne mogu ni motkom od stola da otraju. Dame, veliki pozdrav i drago mi je. I vidimo se ponovo u Sunčanoj reci. Radili celu noć Milica i Aleksandar. Ovo je najbolja pozivnica uz kućice, magarce i bosonogi hod do Drine. Milice, najbolja pozivnica u stvari i zimi i leti. Pa možda će ovih dana naši gledalci reći da je ova jača drinska postavka ukusnija. Tako je. To su naši specijaliteti. Mi imamo kuhinju koja ima, to jest jelovnik je preko 250 vrsta jela. Mi smo samo jedan deo doneli. Jelovnik je na 7-8 strana. Tako je. I bazirano je sve na toj domaćoj hrani iz naših krajeva. Jelovnik prvenstveno možemo da kažemo da izdvojimo u stvari naše sireve kojih ima preko 12 vrsta. Domaći kravlji sir, dimljeni kozi u hrastovoj kori, domaći kajmak. Onda naše divne domaće pite koje se prave po receptu starih baka sa višnjama, jabukama, sirom, krompirom. Onda također možemo izdvojiti našu peglanu kobasicu, domaću kavurmu, domaće pihtije.
također drinska sardina koja se priprema na specifičan način. To je također specijalitet kući. Tako je, koja se kuva preko 12 sati. Milice, kako počne zimski dan praznični? Ne može da počne bez pogače, proje, domaćeg hleba. Domaće lepinje i domaća proja, to je prvo. A onda možemo da vam samo nagovestimo i za naše sačeve i roštilj. Mi imamo ćevap koji rade naši mesari za nas, koji je bolji od sarajevskog. Sigurno. I domaće kobasice koje je najbolje u Srbiji. Bravo. Najavili ste kolegu samo da mu damo na kratko reč da nas provede kroz to kraljevstvo sačeva. Šta su najbolji specijaliteti, Aleksandre? Najbolji specijaliteti, teletina iz pasača, jagnjetina, dimljena prasetina, dimljena svinjska kolenica. Dimljena kolenica. Spremani u našim zemljanim posudama. Tradicionalan način pripreme. Dugo mora da se sprema, ima posla, ali onda se dugo i jede. I lagano. Je li to najbolja pozivnica da se dođe na Drinu i u Sunčanu reku? Najbolja pozivnica. Milice, imamo mi i slatke pozivnice. Tako je. Ja merkam ovu pitu od kad sam ušla jutros u studio, to moram da vam priznam. Domaća, prave kore razvijane. Tako je, jeste. Po receptu naših baka, kao što sam rekla, onda naša divna štrudla sa džemom, sa makom, sa orasima, onda naša tufahija, također i pita sa šljivama. I pita sa šljivama. I orasima. Divno. Da. Najviše vole najmlađi. Tako je. Jel' tako? Je. Mada tu ima još raznih vrsta tih slatkih i palačinjaka više vrste i torti. Ali ono što je sigurno da nema odmora i nema kraja jedne sezone i početka druge. Samo se smenjuju godišnje doba na Drini, a vi radite isto pa radite. I želim vam još mnogo divnih dana u ovoj 2023. i mnogo gostiju. Lepo je kad su puno i srce i duša utisaka oni koji odlaze da bi se vratili ponovo u Sunčanu reku. A kod nas je veliki broj gostiju koji se opet vraćaju. Pa to je najbolje. Čule su vas i Draga i Ružica.